Aner malaken yam kan hadyala konelian ka roine gwasame ka Nuer online TV channel. Tu kon kalare to gor liang to de kon kalinga jan gwasame. Bana roich ka kwita bande ngai te ka roin mi jedid mi pay laden walle. Ban roich ka kwide che roich ka kwi IDP ne de konente ka cam. Ban mandana chalar ka kwi den ban jelin ka mandana chalat. Ban nyoko roich ka kwi UK court take a you to Gorka South Sudanese you to one long the shop ke $657 million you to Gorka kaka kuumɛ UK kemishe jan bagananka court ka dobra na chalat keje bana nyoga right ka kwi malka mishalare we kama yom kanti bana no bana jelinka jelarama bana nyoga right ka kwi amnesty chike je Uganda chiken ge jogo no men shalat mijek ko sha South Sudan chia jako bateka meske biya kori biya kanyo muto yen kare wi ka South Sudan njo me bana jelinkel ka jan lerame goro no jin bi subscribe ka bi notification bell bi je trying ko Läär TV kan chwa mala shub ka je kwas dana pai ka brech gwan wo de kon channel de kon support no ban shu an Läär ban link yam kwi taban dengai kenya makan konore Läär kana me en walle shanga wel wan ka pay di ron kina dangraw widi jan dangraw widi diech jan changa dana ban Läär ban jelinga ja chala de ne gwasame taban dengai shole ne ideal tinte ka bintiu cam ala IDP ne rekonente ka IDP cam jo keno yen dial biarar rei cam ka biare which la gwada danen tina ticketing gor jeno dine dial dega brar ka bintiu cam dega ben ka city kire rek la bintiu town cha jo mo cha jalat la da jo me ka gwada dane shube ka bintiu me che right kana shogu jeno dara ne toren daga cam dara kanongrar despite ko shana chaka nek shana chaka book ray wiki unit state chongot chola ke men chalat gwasame jenene tabande ngai as call on the displaced people sheltering in Bentio camp to return to their home, assuring them of protection. Ala shol netin konen de kamano yen biarar ba yagang telekur kiering betu kaye ano nika pa diok ron kinda dangro jan dangro with DH ala Bentio camp population de sharoda rep lo dite ne ka gwase dan wajene ne population de kaneti 100,000 and 2,799 ne ri shop ke kini to kor wiri kinero wiri kurbaro wiri jan bangwan de bangwan titere jemi wa tijidor chop ke kini waldi wudi kudde wudi jande de bak wudi jande de bakel te kare kemka ala ti ka dor la dor konin teten en ne ti chop ke kini to koru de kinera wudi kurbangon jan bangwan de bangwan wudi kurbaro jan bangwan de bangwan ne ti ke individual ke kwen kana kel kele alo mnyono jano riune entonwan teken ka kem ka dobe dane ci jiwan ci ka report mo kana ngun ka ja wa bintu IDP kem wa jen dini jana longo ka South Sudan ala jentini ni wanti gitino ko dobe dane shalat ka je ne ka gwade dan mi ci ko mi to ke 2013 tune dial chugo churin ka kem en tabande ngai ladra jame gwa mi she writing karub kona county ka jelat la pointen taban joga governor man kabunte state anwo mete karame gor mun ka shabarar ka kem moye jamun ka state capital ka Bentio la mi ran shabarar ka kem ka refugee kem IDP kem jene baram mo baje mujmun re shajalar no Janine, the problem that forced you to stay in the protection of civilian side has ended. Janine geja ko wiyen ka kamicha talk. Dio je manan wade jagak so ngoda wa managana kirma yadi de la kuumɛ nante tin tabande ngai ba jugo nan wo shi rege dan che talk lo tere dodien.
Ajana I want to tell the people in the camp to return where they came from. Bintiu is your city and you should not stay in a bad place. Ajana bintiu wa dorun si ade ta gwamijia kata dorun teten. Ajana IDP camp gwamijia ka talk yes take beja. Kame beja mo nga tuko mo kiir mayardit. So kiir mayardit ngode we kama naga na antamo kiyunte state. Point den taban den guy kame chana jungi shanga no take a content jaga content to go. Kajana ne unta wa kama naga na ka content yalen koken. Ngoma la den no. Nyu jen wo taban den guy che dier kaneten kon tila jibintio. Che dier kanweri ano nweri chush ken kete kedi. Dier jen ke power ndan ndere jek. Okay. So neme mi dong da gwano de yeneling. Ajani loja jok lo nyere wike bintiu. Ajani bintiu dorun. Ajani shwatu gwan mijek enono. Ajan mijoga wuda la governor riek bim top enwo mite karamu chi barar ka kemlam na jamuji kamun enono. Moje kamun ko beletten ngwasmo. She riek bim top cheje chumano ramu mosheno go be barar moje kamon sheram dan la peace is paramount right dan la jenema la jen dinijen but cheji wuti la elders kene de kono yal paramount chief kene de kontin diniken chega jogono shomanat ko ka barare kemka lwaka ke gwal mete ga jomu shakula lat ka ta danan she shot keje okay ka dobran je shoot ke je te gane di je jogo no ne wudi shwale galwa gai me tere kemka je jogo ne I cannot go back home while security is not guarantee jogo ta bande ngai ni wen shende barar ka kem ketel rambia wo gang rar ana mo shende wo anyogo jene ne ajani nyoche dit re dwaran ka nyoch yara kon ongumi shalel ke kwenyoch kerotiti security issue kana float akene kenen kon jegalong mekan kuma ka kon wo ka to abi malba ben chagwano de na din bara de na barare kemka ko shelar ja jomo shejalat another resident nyaji ma John Jok charaj bone she by president taban jogono nena amu gwalung no de na barar dunno jang security ko bagwa ko security ngode jega nakana karen ale kiir adobe de medena barar keje ka wagum nakana tingwan de na tre kemka ja jomo cheje kwen tabande ngai gor je lunguno de jibintio di alde ka barar ko de je support jena wa she political rally je lare wi kerup kona ka gor je no baje gor ne di alen kontila jibintio jowo me dere we ka ye ko de yen madan le rode de yen kula ngach ka kwi tabande ngai ani janamo min gora de nywaga yakel ke jan gwase me ka jora na chalat taban bana nyoko we ka le do dien le ban len gwase me kwi kuma ka so Sudan kuma so Sudan waken cha ka gorno te ka yut bikan ga yorpin an kuma so Sudan ta metere conditioner kire reka mi chero da be malwang ko da roda kwekten neme jom shalat gwasame wacha ka gor ka royal court ka dung british waken jiso Sudan chigeden ga yo to wana long yodi jiken ga den gwasame washop ke $657 million to gor ka kan yudi waka yudi kan ga yorpin wal waken medan ci British court ka chol ke chaga chol kan en kuma so Sudan no yoro yuti shop ke $657 million yoro kafin ka African Export and Import Bank a bank mushal ke Afrik Sim Bank ka yuti kan ka yorpin ka kwi pandemic la pandemic gwade dan me shi jo chol ke COVID-19 me che ben wate yuri alwaka kan kuma so Sudan ka euro to kan ka yorpin ke tal yuri kan ka pay antama che to ko gor ka kai court ki UK eno de kan yo to de kan ka yorpin kumu kan lo kan ka yorpin wa economic dun so Sudan be chutol wa be je long antama ke kuma so Sudan ro broda mal kwek tinana me kan na me shi request ma so ba iglas le do bu UT $657
million US dollar beken ga yig yor pin cha jo mo cha jo kwene no shinawo ka court tene na me alo tama mu gur kuumɛ so Sudan rekel mishi kuumɛ so Sudan cheje gol na me da yana ngaje no kuumɛ so Sudan tam betre shu kamdit ka jen kriyon te kana yor pintene ka court ndini jen ka Royal Court of Justice ka British bana nyoga weka la dodian leren bana nyok kamilin kono gwasame roy mishalat ke jo mishalat ka kwi Mayom County ala state MPs kini de koni la ke parliament ala minister of parliament nitin la tin ku Mayom County ku kana represent wa kan ci ga dol ka jiwuj ka Mayom County en dol dana sha dol wa a peace conference ka do ba dana de which Mayom County der wo woni am ka je bana jo me bana jele ka do ba dana cha to ka je wa jingoni ki lawmaker Naden Condon chunga kwi Mayom County rai wiki unit state legislative assembly chiga ke Monday chicken right ke chiga take dialogue ka do badana nde ka temal ka je ala ji Mayom County ne dia la payam kana County ne ken dial wa chiga ben gwaskel ka do badana nde Mayom town der wo nyam ka je ke den wore tintere wichin binami do badana nde kan ta kamal ka je kam ne ken one peace meeting mo toge ke Monday ke bi nyang ngop kene riathiang payam en melatke o bi hogbe ga jala lor kam ne ken chinarudien benak enono ka chinarudien bu kogo kwen narudien ka bom chika forced marriage menji kan lat long gwazme can take sensitive things de shagur no dong de lat chitka kata raiding revenge killing, and early and forced marriage, among other depravities. What the jag de content cha na cha kanang niam, de ke ye watch ko shina chicken de longoten, a jen dol dana cha dol kama yomono mo, ko take a terre to come nuari, wa chicken natin diniken, re witch and wanamo, kama yom chika ben gwakel, ka chika right a dobadan de maldero niam kaja. Chicken peas, dear lagame chicken a lare wiki in the state. Kel ke ji parliamentary ala speaker Niger Bangut ke state human right advisor Father Abraham Duck wrote this ken ne dangwal badde kokient legislatory titere wike Mayom County wachi ken la no de maldere ben kamenat you know anyok chiga nyogo right ka ta dan an chana na ga jere wike Mayom County you can come kill mayadi den wona na Shua gat ko shua kanak. Stop attacking and raiding cattle. Shua ne ko shua kanang ka shua ne nak re wij dan denitin. She can ji warab she can la ke la warab state can ruwing administrative area ko kan within contin atikan ga border ka ke ketiri ken dial tiketin. Kola to ngwadamo no be liaba shoot walk. Again if you do it you will be bombed by planes. Like what happened in Query Yek Payam. Jo me shalat ken kwarken. Jo kana. Akene mi we nuere we kanoku ken kaokan. Re wujadana la wich warap. Agene bana bom ke airplant. Ramu jien bognen ko ken bokokan. Ajene bana yeto ba ka bok chirke meche to ka Query Yek Payam. Ye Query Yek Payam chaka bom ko chiko ken kaokan. Chiteke strike medit so mugu yendol mere de chaja kan akir mayardit so ne de dol gwazame o tandi endonga ni shunkel ke kir mayardit ko nage dane nakana shi o to shin wari shi kanok chicken ga kan dino nakan wari ko kan wari ajen do be dane to ka kaje chang wuri shal ga governor yek biem to be tele mi chalat ke kwide ko general kel mishun ke kir mayardit eno nakan wari e ke kwi kata raiding ano namo shi lad nuare kam jang mlakan wala kan ka naganishang wukan oken wukan ka kan chaka men bokaren yale teram shama bok so na me adom gorno nakan wari keje so jo me dara wukayen ne dial kone leng roje me bana nyog wuka men dien mishalat ke kwi kuumɛ dung so Sudan ala jiam nasti ne de ti ne de content dier ka tegnat
Amnesty International ken chicken ji Uganda gɔany no ji Uganda ken den kon yar kamal raiwe ke South Sudan ken den kon na ke South Sudanese chirko de kon shular no ka ken den kon tinaka nuere adi yen gi gwaza me na me jen renalin jen beren chiane no mo ber Uganda so renala me kerenala kon bukanat kienhakanas Amnesty International chike ji United Nations Security Council chiken ge jogano atel mete ko kuumɛ South Sudan ke ko kor gwade paiwe chiji UN chike rajano de army embargo de je lift ke de restriction de je watch do be sha peno ko ken ka make je de ganyo ko de ka kok anteme ti Amnesty International she can right din kan nyoko mular kan ji kalar no netin content yar kamal rewe ka South Sudan ke ji Uganda ke kuje mon kuumɛ South Sudan chabu no go ko ka mach anyok ba anji Uganda ba de ka la dor ka ri ga dan let kan ko kan de content loy ke kuumɛ South Sudan loy ke jakor cha jo mo cha ja kwen ka jen jo dan gor ba nyo ya kel an biya te kamal ban nyo je mu da den bye bye